shout out dagiti viewers tayo, followers tayo. Dadto tayo bakir, bantay. Ayan, tayo ti avocado. Pakita my best friend may kumpare ya. Avocado kakabsat. Ramanan tayo man no naimasmut lang. Dito ti masustansya kabsat. Healthy nga una ta. Kita nyo ti leng-lenget mi na. So adayo ti naggapuan mi. 30 minutes kami nga nagna. Sumangat dito ay kabakiran kakabsat. Tapno may kami agalay ti naduma-duma nga gulay. Ti parya nga atap. Tigi papaya kin naduma-duma pay. Magla nga maininot nga masida kini awan ti trabaho. Ay. May tira man nakakabsat niyan. So agala kami pa iti avocado. Sa tado yung order. Ang iti order. Naata pa lang. Naata pa lang. Medyo ni kwa. Ni Commander. My best friend may kumpare. Ado timulmula na si kamo. Kurayan nga nagpagpabantay. Nagato timulmula na. Pakada di po nalatan niya may best friend may kumpare. Awan mo di na kinukuha ipakada milata di punan. Basta di makita tan mulatan. Tabakir nga mo nagtubo pala ta kano mag. Dato kalon san? Ay, Tagalog. Kani agapura ti kadwak. Ngano bantaw dumaal ta uong. Batik ato bulungkon. Kami hunter kakabsat ti kwa masida. Batik pa lang natin. Parya, naduma-duma pa itang nga gulay. Pagkaywan mi pa kakabsat ti gala kami ti pagsungurod nga kayo. Kini. Awanin. Awan may gatang ti gasulon. Awan pagpakargan. Gala ka bisan. Dito ti avocado kakabsat. Adubo nga na. Sayang matmat nagdala ang kakabsat. Yo, pakitan pare. Nakapidot man ni kumparin matmat nagdan ay naluumdan kakabsat dito dadumang magiti natangke na ng burasin ming. Sayang lang. Tumalas.